ada tugasmu.
Aslina. Asli deh. Kayak pakai cuci muka. Asli tuh. Asli mana? Aceh. Asli. Oh, itu asli. Oh, permintaan sudah ada tamu. Gue sampai telur satu. Bisa tiga. Iya. Melulu. Makanya mpe merombak. Ya. Oh, kesana aluminium. Oh iya. Yang Pak Uwak ke Empat di Toraja. Orang besar di Toraja. Iya. Badannya kecil. Bukan kecil yang penting.
Bangeramente pagkamping mo pobra. Doon na ito pagkamping na konti, di kami may kapatid. Iyo! Otto! Ah, sampo yan eh. Ano yung hakim kita din? Dari kami kita din sampo. Iya, yan. Oh, ano yung peso? Oh, na. Namu ko, kita eh. Ito ba yung na?
Sara kan diapi rombongan si Bapak Tepi Ramte Tampong rombongan keluarga Nenek Tian Ramte Tampong Daun Lapandan rombongan keluarga Mamang Sabe Lamunan Kristianto Tangketasi Jomai Monokwari rombongan keluarga Bati almarhum Indo Tapi Raptiao Dona Paula yang benda lama tim pola kama tunan kana lama tim juga hilang. Balik pada tu yang doni kota. Susah tahu Buddha, kencang tahu kapan. Lama musim uang batu dapat bulan, untuklah galang ini pandang matahari Allah. Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja.
sugo umpain ko bulan para maditang orang alay gandang tonggolan dua sunyi panu apa diumpa dia may nilina parang ibatuan langan siya kalama reke si baru parang pantara na ite parang tuwa pala parang rohana liputung buku-buku nilina parang lima kali day diba sikakanda talulembang iumba yung may nilina apa buatnya langana siya kalamba reke si baru parang bantaranagna ulutna salu kalua panglolowanna tondon taro pokona inangalampe Bunda badina yuta dua dan dana sangka alaku bak pada lembang alwangina dina yusio lite itu benanda bisara lako pentu tuan lipo to pulla mangkali bedendu donna di worong talu sama tenda nalangan lembana na tiga lingga tihumpa para digan deapi lilina para bitika lengan duka sia yo kalamba reke sibar rubarana pantaranakna para dibengkan diketau dau basya limna bamba kotiang kakna anggan naraka salurara salu buku iumba diomai lilina padang di Manado bulu gayangan padang di Sulawesi di Pokaro buah bulahanna dahenan di Celebes selamat baku dapat kitorang samunu pasukan jauh lengan duga sia yo kalamba reke sibar rubarana pantara lakana lepongan bulan untuk roy todio parang di Papua lagu buat tondoko rongko todio tondoko mi dan kalebu batulah parang tondok untam buka pulauan tasak umpari baat dengan nane tangkarawan tondoko mari di tangan tiga masak karanganna ditimbah tontongo kono di siyomo nen basa kena buah mamatua rapangan atau gubong malapi kontong umpasita ranak komian lo masake umpasi loloan koni kula mafia dali mirampo tang tidodo lentege turutun tang tie sokam butu limbong dia mate balaran paana kamarintinang tasik dia terang teang tuyung nakamadan denan angga noko sialang unni siseluan angga temai to di pobu kunna buangin di potarong kona asi di note lantang karam kuan boyo lamte inan di dodoi kanda ure mauli di matai lola di salah abi gayang tinindo la tanai sitiro lindo targo bulanna inde dao gaya lasimanta berupa angga manak sariwanna inde dao tarapa bilang namara somong garaga sangke dera kumbong sang tiang karang lampa limbong tapurang pangan rokosuling karakta lampa kasih loleran mampu atas kadiong isuan makarai kita lata dari maria mau taruh si tamu lata kala apa paraya dia mau rakka si taduan dia mau basena nenek dia mau to pandato di potau bunga paka-pakanna lampa limbong ada sama buku lau patasi isang pati ulalian kumuwag kaahangkuhan tasulan nasa kagen dengan tangga mairi langan kitiwang makbulo lolong kilan de maaw tangkin isuan di parandang makta lolong tangpoka
lindo masak kepi pitan damarenden. Poni na poni, gamara na po gamara. Kibur ito lama gamara kadang ramai datang konan kadang. Rak dalam sak na bumbungan daw te, panito na panggali. Belan na panggiri ka bumbungan datin rika bulalian alosara ito temo. Kalita, manimpa telan di patiwan giran tentu. Ada tandung galanaran. Langan kitima mak puna lolong kirande mau tangkir suande na saupa. Ia tu katong konanta langsung guna lawana laupo pendaunanna. Hei, dari naupa di paupa paraya di poparaya tiatula di patu lagot tikula la ditingai lang. Milang alam kana susu batang di kala minta matarian tak apa. Yang matoto susarayan na tau Buddha, pinjaman na tau kamban. Sukses di bapak. Nako turanindo turanambe. Kelangan kerundunan boleh kami kalandona sangkar ke bonten tema lawan teme layu kunandang dan palalian mintu oni naponi gamara napo gamara kipur kita tolama gamara gandang ramai tetong konan kada rak dalam sak da bumbungan daute panito na pangmeli belana manggiri ka bumbungan tinte ka bumbelian Allah sarra tito temo kula asipang apang makam banasara ulu batang di kaleta manimpa tolong be patuan gioton konto batangna kami tabe embal sarubara sarubukulan langanmu ku pamasi asambu tanda butun na domaite tongkonan kada tanda manasana tangan poti rambat tua ata tangan poli bang parayanta iya metu katongkonan kamarintinana si Bapak Sadrak Bapak Dr. Sadrak Tombek Spea katongkonan kamarintinana Bapak Dr. Sadrak Tombek Spea Batu Wakil Bupati Tanah Toraja tu rampo na turu bainan kaluar rampo tongkon mimpa tu malik tutun kaborok lako mintu tu mak rampu tu marasan mataru katongkonan daw alang leterbe na ku agaran na ngatar betur yang naik daw kayang sioso anggama na sariwan naik daw sarabang seturanda di kumua mintu na bainan kaluar ta rampo tongtong tutun sidikan alam te ada narante kaluar lante sangka na tandung kalonaran langan kitima pak pula lolong irande mau tangkel suande na saupa ia tu katong konanta langsung pula lokona laupo pendaunanna hei
na din na uba di paraya di po paraya tianto na di pato labot kula na di tingay lang bilang alam na susu batang di kalamit na matarian tak pa lana dia ko mikanara pa na tau kamban muda bilangan pa di po susarayan matoto susarayan na tau muda benjamanan na tau kamban sukses untuk Bapak. Toranindo Toronambe tarap satu dapat lagi papatuin naik deh Yate Darulako Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja Yate Darulako Bapak Kepala di Desa Lingkungan Hidup bayaran untuk lagi poin petasuk dah dia patut sengat anak kurang subana lagu tole mega tabe rokote bang lisuan ende rantai kalua mesiman pendon tolo rokote Onda orang kadako kedako natar rotang palambi mudika temetau araputan langung pauno ko kidika koran siel leta undi sutang padete mudika temetau rantang buana pauno ko kidika koran sangkalam mata lagi kodak taban ni ban diong bating da tagangkang ni maloina belanna ke ku tiro komi mati ke ku bata apa komi mata kamu pantara nangana pande paliu pangaloloan na ta adung kaisana to ditumpu batu rambi to dikala apa ya tando pelawanta keden nito may gandang si kundum tandilo makadirata malo nga niya tu ba ating ita masin dunia karangan painanta malo ga penggiri kanta na kita mora maapasi patutana dio batang di kaleta maapasi rundu katonan dio tondon tu batang tadin na saupa na sumpurolo kana katongkonan ubu pendaunan na kamadan din tabe lalangan lagu kambio santung sangat rak terome tongkonan kada tanda manasan atau jona katongkonan tatang la poti ramban tua ata tangan la poli ipa paraya iya metu katongkonan kamarin tinana buang fajar nura londong allo katongkonan kamarin tinana buang fajar nura londong allo jumai batu alu rambo tongkon mem batu mali tukum kaboro lako sia mama narilla laung bataro ki katongkonan batu lampa sunda dengan kamarin tinanta lalangan ki alang letter B si daruna katongkonan kamarin tinana keluarga buang tangke padang katongkonan kamarin tinana keluarga buang tangke padang tarungko rambo tongkon men batu mali tutun kabor lako sinanena Clarissa laung bataro do kaki katongkonan lalangan ki alang letter B si taru lantang nomor 90 apa lantang 90 karua si taruna katongkonan kamarin tinana keluarga bapak langsung tangkitasi katongkonan kamarin tinana keluarga bapak langsung tangkitasi ke tiro padang rambo tongkon memboto malik tutun kaboro lako si nenek na Clarissa lang batarudo kaki katongkonan lalangan ke alang letter B si taru lantang nomor 90 apa lantang 90 itu si taruna katongkonan kamarin tinana keluarga Kristianto tangkitasi katongkonan kamarin tinana Kristianto tangkitasi jomai menukuari rambo tongkon membantu lagu siapa bapak anak penanda laung batarudo kaki katongkonan alang letter B lantang 90 apa 90 itu katongkonan kamarin tinana bapak Sarah siapa bapak anak Sarah dari mekan diapi rambo tongkon membantu malik lagu siapa bapak anak Ciko laung batarudo kaki katongkonan telah minta magi lantang bapak anak Ciko katongkonan kamarin tinana bapak Sarah siapa bapak anak Sarah dari mekan diapi rambo tongkon membantu lagu siapa bapak anak Rena laminta malam tangan sia bapak narena katongkonan kamarin tinana bapak tepi si bapak anak tepi ram te tampo ram potong membantu lagu nenek Nachiko laminta malam tangan si nenek Nachiko katongkonan kamarin tinana keluarga nenek Tian keluarga si nenek Natian ram te tampo ram potong membantu lagu si nenek Nachiko laminta malam tangan si nenek Nachiko katongkonan kamarin tinana keluarga si nenek Limbong keluarga si nenek Limbong buntu batu papan rambutong membantu lagu nenek Nachiko laminta madu kalang tangan nenek Nachiko katongkonan kamarin tinana siapa mama daun lapandan rampo medua
laung pataru ki katongkonan torana patirang ginan to marapu katongkonan kamarintinan na keluarga Simama Sabe keluarga Simama Sabe Lamunan Rampo Metua lawan patirang ginan to marapu katongkonan kamarintinan na nenek 3 si nenek na 3 kilometer 5 mengkendek Rampo Metua lawan pataru ki katongkonan torana patirang ginan to marapu katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Indo Tapi keluarga almarhum Indo Tapi Rapte au Batu Papan Rampo Metua katongkonan kamarintinana Marinus Sandaboro Jomai Manado Rampotongko Mempatu lago Siapa Matoni Laminta Magilang Tangana Siapa Matoni katongkonan kamarintinana Siapa Ronald Babana Ronald Minanga Rampotongko Mempatu lago Siapa Pak Mikael katongkonan kamarintinana Mama Namala Minanga Rampotongko Mempatu lago Siapa Pak Mikael katongkonan kamarintinana Sianelai Ampun tanpa mengkendeke rampotongkol membantu lagu si Bapak Mikael si Taruna katongkonan kamarintinana si Bapak Tiwi Bapak Tiwi Jomai Makassar rampotongkol membantu lagu si Bapak Mikael katongkonan kamarintinana Teresia Batu Tangti rampotongkol membantu lagu si Bapak Mikael katongkonan kamarintinana Bastian Masora Jomai Kendari rampotongkon membantu lagu si Bapak Mikael katongkonan kamarintinana Saneria Minanga Tangti rampotongkon membantu lagu si Bapak Mikael katongkonan kamarintinana Sanek Mikael rampotongkon membantu mali tutun kamor lagu Mikael Zola Rapa mintu na to rampotarong ikatongkonan tala minta magi lantang na Bapak Mikael lagu kasusi mo sa ngararata pagandaran bulawan talangan kuroroman ido may tongkonan kada na tontong ku parang pokaboro lagu kitang katorang potongkon ku kuat tabe dan di manis sa ngararata pagandaran bulawan ta tanda butung taraga pempatuan taraga tang maleso lilang ta masuling sayo kata lagu kuat tabe takaringan kaleta ta rampong pakaloloy di meja protokol susina duka salurara salugukur rampotongkon membatu batu rampo matangkian suruh rampo metua la si tiroki siane elanda batu sola pong okta yaitu tangkian suruh la si tiroki ne landa sola pong okta iyo dadi lako duga kita keluarga lako kita tomak rapu iyo tabe takaringanan kalian tadako to tapaturan ni inan temeto rampo tongkon belan nata na maleso tu nomor lantang aja nggak dibahas do tongkonan kana benar nata ne surah jong karcis dari kita bang musulah nasang kirolga kita tomak rapu to lang karinganan kaleta tapaturan ni inan teme to rampo tongkon alanin petaru tejona katonggona iyo tabe ta ibur belak mo labo inan tulan tapaturan kita mai tomak rapu